for me mama kwaba ediba attention TV so say no first time I watch and the message so will be me a notification button so now I like a video no we are no share ama afoforo nsa akabi me refi say obetro wadwen ato comment section ho amai abusuafo ye nanim say yesi na watwe foforo mu che say week na nkasa e be long nkasa boot for boot bebe ma ha violence so kakra nini na efa ye nwaba Pokua efia Pokua ne ho sensem bia e trending efa Otumfuo say to the second ne asanteman fo ni na ho eno na endra ye nwa Pokua di nani ekokire mu ebo Manhyia palace a one impenifo ekotena ase chese okopa acho na watwe na no asan nsam na okan ebo onua TV efa Tvgh show no so eno odi nani ekokire mu ho chese na pacho ne de mpenifo no se enye ade amoje amontie kura na onfa ne musuo chese ensoli free Manhyia palace no onsori nko abusuafo mo mayentie mpenifo na amuhiem e wo Manhyia palace na mo na o de do asante na ka wo ne kwan ko Ghana ha betu mu ya papa na wo mmeriti akọ je na wo fra amfa ko sanche masewati akọ na Otumfuo wo mo fra asante na e ko ye kasa bi no mo kaka asante kasa ya yitwa ko kasa asante kasa na ye tro ye ni mani ti mu ko wo de ye de ema na ye se ko ko ji si ka wo bi wo na be ji sa juma mo kasa ni ba wo bi sa na mo ga na ha se no mo amwa mo ga na mo ye je bi pe sikega e sikega ni o ti so wo so si ne ko ni biara se ye sa ni hu mo se ye hu na umpa ye de pe ya dia ufa ho pe ye de ye ya de ani ye se ajeje no pe bia ye be so a sikega e be sa ni mo pa ke mo a ufa ho usuo bi no watimi akwese obi aki da so mo mo to akọ ye nka mi ti no wo je won so ba toto e bi un se wo mo akebe na e ye di ni aye o ana so akọ bi fu wo so je media ho no ateni e wo die me e to go no me de ko court so mo timi ni na se die so na cha me mo timi kan ye wo pe ye de no bra kon ka wa se obi sa obi a won ka se be so Oka se doja ibele no oka se pensan so ye de mimi ni ko mi ya mo duma e pe lawyer no na kasa dem ko e wo kan na mo hu se asa ne ko ye na mi ja ko mi ja send me lawyer o bi mo me no mu and say pa ben ni mo be tia so na court e wo tia mi a oka se ha de ko court o kan ha na ji bon na utri na ye asa obi a kenya sa so ma ti o se so one page adwan wa mpa baby wa kokwa e be sa baba ye dey abebo na ebusuafo wo hwa na kum chacha gine mu onua TV mpenimfo ni na egine mu mona guchi ankasa a oye host e de ma program ono nso egine mu bebi midi e de Fatima we ni Afia Pokua hon sema medebeso makra